Un gran sociólogo, Erich Fromm, decía una frase muy diciente: la creatividad requiere que la valentía se desprenda de la certeza. La creatividad. Muchas veces no somos creativos porque nos quedamos anclados en nuestra zona de confort. Y al estar en esa zona, ya uno siente que no tiene que desprenderse de lo cierto, de lo que tienes asegurado. Y muchas veces nunca logras crear nada. Erich Fromm, sociólogo, afirmaba esta gran verdad. La creatividad, ser creativo, ser ingenioso, es buscar siempre nuevas oportunidades, nuevas alternativas, nuevas posibilidades. El creativo es la persona capaz y es tan valiente para desprenderse de la certeza, desprenderse de su zona de confort y aventurar a buscar otra cosa. ¿Cuántas veces por no tener esa valentía, por no soltar lo cierto, no descubrimos cosas nuevas que servirían para ti y para otras personas? Exploremos la creatividad en los niños. Exploremos la creatividad en los jóvenes. Enséñales a ir siempre buscando nuevas posibilidades, nuevas alternativas. Cuando una persona se ancla en su territorio, en su terreno, en su certeza, nunca descubre cosas nuevas que pueden aparecer. Un emprendedor, una persona que busca nuevas alternativas, tiene que soltar la certeza, ser valiente, desprenderse un poco para lanzarse a una aventura que siempre tendrá dos posibilidades: acierto o desacierto. Pero fue valiente, fue una persona lleno de coraje el que fue capaz de soltar lo asegurado para ir a buscar alguna cosa nueva. Erich Fromm motiva con sus escritos a que las personas sean ingeniosos, creativos, que sean valientes. Arriésgase un poco para ganar algo nuevo. Piense en eso. This morning, I want to bring forth a phrase from a great sociologist, Erich Fromm. And I will put it in Creole this way. Creativity need the courage, let go what is sure. When you are courageous, you will have the capacity to leave what you have in your hands and go behind something else. Go behind something new. A lot of people doesn't create nothing, doesn't achieve nothing new, because they remain always in their zone of comfort. And they don't explore neither their intelligence, their capacity, nor their talent, because they are afraid to let go what they consider sure. And I'm not telling you that you're going to pass all your life taking risks, adventuring to see what's coming. But I invite you, if you want to discover something new, if you want to go after something new, you must be courageous sufficient to let go something and go after others. If you don't do it voluntarily, sometimes circumstances will push you. For example, this pandemic season. How many people are exploring now their creativity? How many people are doing a lot of things that if this situation didn't took them out of their zone of comfort, they will never discover that they got the capacity to do what they are doing today. You can do this by force. You can get and do things because circumstances push you to do it. But you can do it willfully. When you just decide, I'm going to start out something new. I'm going to do something new. And this is very important. It opens your mind and you're going to use part of your brain that you're not using. Let us be creative. Let us be courageous. Let us let go and go after something new. And this will be a great apport for humanity. Think on this, Erich Fromm, and put it into practice. You will see that it is very efficient.